Into engicathi ishaya iChiefs namhlanje ngicathi indlela kasethe ngayo ischeme angazi noma ngizothi ube nokuyi-undermine i-Golden Arrows cause awukwazi ukushintsha ischeme ebesikuwinelile egemini edlule. I-flop engibona ngathi ishawe uDa Cruz uqalisa uMtasiko lo bedlala i-midfield which is number 22 noNgcobo. uNgcobo ngizogcina ngayo uNgcobo ngoba uNgcobo uma kumele ngikhulume ngayo inhliziyo yami inokuthunukala cause uNgcobo kuChiefs ngicathi isizini esi-10 le and isizini lama season asawahlalile ayikho into esingayikhuluma ngoNgcobo ukuthi uke wasenzela ukuthi namhlanje bedlala as number 10 but ebengakhombisa ukuthi udlala number 10 cause makumele epress ebengapraise. Angicathi iChiefs kumele kulungise njengamanje kumele ikhiphe imali ithenga number 10 nalento yokuthi abalandeli beChiefs ngizobancoma abalandeli beChiefs ibhola bayalazi uyabona make bakhomba umdlali basuke bengashayile eceleni abalandeli beChiefs mhlawumbe isizini yesi4 bekhala ngoFaisal Salum and besilindele yena kule season ngoLanda uMtasiko namanje nginokudideka ukuthi management yethu ibhekeni kumdlali cause uMtasiko sinondlovu sinomthetho besingamdinga ngakho sinanocele yebo siyezokuthiwa nginenkinganyana but umuntu ofana noMtasiko besingamdinga besidinga uFaisal Salum ngoba uyakhona ukudlala as number 10 njengamanje into kumele beyilungise ucoach akangasuqagela akafaka abadlali abadeserve kuba segroundini nalento ukubekezela kakhulu ngoVilakazi uyaqala kule season ukuthi ephiwe isikhathi eside kangaka kanti umuntu o15 minutes yabo so nje ngicathi ucoach wethu wabonile amaphutha namhlanje akawenzile amakhosi ngicela ephume siyodlala neSundowns weekend ngicela engagive up kubhlungu nakumina kubhlungu kodwa ngicela engagive up amakhosi ucoach lama position akayo wabalile wayethi ama wing out 2 attacking midfield ne-strike ngicela management ye-Chiefs iqhubeke imtholele i-attacking midfield ne-strike ngoba kubonakala ukuthi if engekho uDa Silva no Chislet sinenkinganyana yabo ngiyabonga makhosi. Danke